Namukele Maswati lamahle ehlelweni asilimeni Maswati namhla sila kaShoba embolonjeni phasi nje kwaseStay sivakashele make Olivia Dlamini Khoza Dlamini make lo nguyena lo ngishambeni wa Women Farm of the Year sitobuka ukuthi njoba nako lilanga libalele Women Farmer uqhuba njani nokuthi ke yini lesingayifunza kuye njengemlimi lomkhulu eveni dasilazela ke abalaleli sisaxoxisana namake Dlamini sifunza lokuningi kuye ala kulima siyabonga Make Dlamini siyabonga usemukele ekhaya la kaShoba indzawo leshisawo sisihambile safika namhla ekhaya siyabonga kusemukela sithanzile nje Nkosi yami indzaba yokuthi wena namhla sikuvakashele njengamuntu lo waba sembili kubomake labawina Women Farmer of the Year 2025 sitheke nalowo sokuthatha lichi nje ukuthi sifike la ekhaya sikuvakashele lokho nje ukuthi utosita lomunye umuntu lo mhlambe naye lofuna ukuba naye alime afike kulezi zinga losokilo atowadi ukuthi wena wenda ngani ukuthi ufike kulezi zinga losokilo lokulima siyabonga nje Nkosi kusemukela mhlambe kimi nje bengathi mhlambe ungasicala la ekutheni wena ufika kanjani ekulimeni ngeke sinasicoca ngeva lokuthi kahle kahle nala kaShoba ufike akusimi iminyaka lemithe ufikile umuntu lo okhulele ngala kubomba abane kepha nje sesichazile ukuthi ufika kanjani uhlangana kanjani nokulima ngoba abantu abaningi especially laba sebancane kulima baye bakubukela ekhashana qinisile wena ufike kanjani hey ngiyabonga kakhulu kutozivusela ehlanzeni enzaweni leshisako naloko sihlaselwe somiso but siyabonga kutozivusela ngingimake Dlamini nje ngingimake lokuthanza kokulima kulima ke akusho ukuthi kulima nje umhlaba nje phela kulima kunengi longakulima kufuya tinkukhu nje kulima kufuya tinkomo kulima kufuya timbudi kulima so nami ke ngingimake Dlamini nje ngakuthanza kufuya kakhulu ngakuthanda nje lokufuya qala kwami nje kufuya kwabadi inkomo ndaqala nje tathi 30 masicala nje la ekhaya nje kufika nje besina 30 inkomo daya ke ngekudalana ke dagcina ke hayi sekuthi inkomo nje impela zetilenge etulu kwabo 100 but ke ngaloko ukuthi yathi ke ukuthi kuhle kuba nesomiso kuhle kuba nalokwa tihlele tinye tiphunguka uyakubona lokho but ke ngaNkulunkulu la ekhaya ke somiso cha sanga ke sisishaye sisakhona lokusi maintain diyafa ngala nangala la ekhaya cha tisanga ke dife tingomo takhona la ngathi nje dife khona 2023 2024 khona sifo esike sefika le tingomo shothi bedivuta emathi diphuma emachuchumba yabo la emtimbeni kuthi sifubani leso ngilapho ke la ngathi kulapho ke chatafa ngoba kwafa 47 wetinkomo chatafa ke lapho ke bathi ngaNkulunkulu kaTifanga tonke tasala ke ngoba nale bethi feedlot nje tafa shothi siyesende so njalo njengabo June sisifaka kube netinkomo sesifake feedlot sithengise ngaDisember yabo donke tinkunzana nje njalo nje kube ndikhanzile kunetinkunzana nje incumbi njalo nje ngaJune sesifake ku feedlot kuthi December siyadithengisa siphinze futhi ngaDisember sifaka letinye ku feedlot kanjalo ke matithi 4 months seku feedlot siyadithengisa but ke lapho ke kwasishaya ke tafa ke lapho ke lo 47 but ke kuphinze tibuyele ke nyalo ke sethi kahle ke so ngasho lokho ukuthi cha ngala ngasekufuyeni uNkulunkulu usasinikile sasiphile lokuthi sisakhona lokuthi naka letinkomo lele kwangala ke kwabadi imbudi hayi ke cha
Imbuti-ke angiyifisi kuyifuya imbuti. Noma ungathiwa ngipha-ke ngayithatha sengiyayihlaba. Hhayi ukuthi ngiyoyifuya, cha ngeke. Yini inkinga yenza masela ngathi ukwasho kanjalo. Ish. La kulenza uyephuka imbuti tiyebiwa kakhulu. Yeah. Kakhulu. La ekhaya nje bekunembuti. Bona imbuti letinkulu letinemadlebe lathi wapha. Yeah, bekunale mbuti letinemacici. But nje lo ngikhuluma nawe nje nyalo kude ngisho yinye. Bade batonke. Bangasho ngisho yinye. Leti ekugcina nje bathi thatha beting 8 nato bathatha tonke lina litulu. Bativalela nalikhana lelikhona la tudane nje. Bativalela khona baceda batileshe emotweni tahamba. Tekugcina nje leto. Yabo. So ngikonza imbuti cha angifisi. Ngalokuthi ilula lokuntshontsha. Ilula lokuntshontsha. Kanti inkukhu ngiyati ukuthi ngeke uzintshontshe inkukhu yami. Sizapho kwegijimisa njani nje la emeneni la. Lokungamane kungitshontshelwe inkukhu yami. Dimbolwane, dinyoka, phela. Yabo. Hayi umuntu. Hayi umuntu. Imbuti bathatha esibayeni la ekhaya. Imbuti. Ayi sibaya besila. Yabona kunamkhanya ukuthi bekunesibaya ke lapha ke. But bengatithathi lapha batithatha la ngelebheni. Okay. Bathatha la shothi bambula labathudana ngisho njalo. Labathudana yeah. Yes, bambula bathudane. Singazi Labe bathi ukuthi wonyalo timbuti tilapha. Bafike bathathele batfunako ke dinikwe mandiya ke. Mawubakhulumisa futhi bavume basho vele cha sithethe imbuti sithunywe nguzibani. Yeah, no ngilenye leyo. So yabona ukuthi ngikonza imbuti nje angifisi. Yakubona lo. Sesikhuluma ngekulima. So lokunye lokunganjondjwa ke. Asibele tinkomeni, I think bengifuna kuva kahle. Lelithando lakho lokulima and usuqale ngetinkomo. Uthanda lokufuya wena. Uthanda lokufuya. Masithanda lokufuya ke satifuya ke leto tinkomo ke. Okay, saqala ke matifika letinkomo bekumenguni otvana. So kwabana babethabethe ngala mazondo. Okay. Lokunguyeli wasikrossisa wasifundisa lokuthi sticrossise letinkomo. Kanti ke nababeke ungumvu lokuthandzako ke lokufuya ke bohlabuya na letinye embabane yabo kanti obuya nelijezi nje obuya nenkunzi elijezi. Okay. Wabuya ke yato crossisa leti ngathi lamhlanje la ekhaya kunelibisi lingapheli. Kwaba ngilelo ejezi nelinguni. Yes. Lijezi nelibramane yakubona. Kanjalo. Ngokungako ke kunelibisi lingapheli la ekhaya. Ngilawo macross lawo. Kuyohlala vele nje kunelibisi la ekhaya. Ngaleto tinkomo leto. Nyalo nje ukhuluma ngamabhizinisi lamabili la Nguvu. Kunebhizinisi yekwenta inyama. Yes. Which is the feedlot. Natona leti futhi mawufikile wacela siyakuthengisela. Phindze uthenge nabo ufuna inkunzana nawo. No mina angithengi. Mina ngisebenzisa tona leti. But wena ingcenye ufikile, ingcenye ufuna kuyolobola noma ingcenye yabo ngicela ningithengisele nalithokati. Yakubona. Siyakunika lelithokati. Malini? Kuya ngekuthi lingakanani leli lolifunako wena. Okay. But leli range now asesithi nje nangu nje sikhakhana ufuna kuyolobola akacethelanga. Anzi vele ufuna athole lawo la sangadali. But la sekatodala. Lapho ke siyambita labo 8.5 bo 9 kuya ngekuthi selingakanani. Okay. Yes. So kuleyo ke yokuthengisa tinkomo. Kulena yokuyothengisa embiveni ngiyacabanga. The feedlot nawukhulisa. Beta nje batithengela ekhaya shothi siyasithengisela bemabhuchari beta batilandzela ekhaya. Bayotihlabela. Batihlabele sivamise ukuthengisela bakamalinga nje ebabani. Okay. Na cishe nje labemabhuchari ngisho njalo. Sebayathi lokuthi ngesikhathi esingikuthi inkomo kaDlamini ivuthiwe. Okay. So nani nje feedlot isuke ilungisela bona labemabhuchari ukuthi bafike bacuphe bahambe seke silungiselela bona. Sekunanayi ke yalolibisi nalamasi emasi wacrossa ijezi nelibramanya jezi nelinguni la ekhaya sekukhicitwe emasi nalibisi. How many liters ngelanga? Kuyashiyana ngengisho ukuthi kungaka yini but ke akwendeki
kungakhicitwa nje bo 70 liters 70 liters. yebo nyalo ngalokuthi letiningi timithi Okay. shothi nje ngilabo 70 liters ngalokuthi timithi letiningi but if tinemathole letiningi ukhanthi ngelanga nje bo 150 160 liters siyabenda. Oh, okay. Ngokunengi na ubala angithi ilitha la ekhaya ilitha elibisi ithi 15 rand. Okay. Yemasi ithi 20 rand. So labanengi vele bayawacupha la ekhaya. Ucupha le masi. La masi yes 20 liter sibita 400. Okay. Ngoba ilitha i5 liter 100 rand. But ke kufuneke uma uwathe uyithenga le 20 liter base uyayithenga ke nawe noma ke i10 liter yalo libisi ngalokuthi ashubile lamasi. Utokhona ukuthi uwahlambule utothengisela nawo uto profit lo ngathi kwencanyana. Okay. Letinkomo leticicita lelibisi labo 70 250 amalitha tingaki. Kwanyalo letisengwako nje ting7 leletinengi takhona timithi. Okay. Kwadona letisengwako nje timithi lethi sangawakhahlela amathole but timithi vele kwadona. Nawu siyabonga Nkosi ngoba maningi amabhizinisi siwabonakala ekhaya asike sichubeke siyayiva leti inkomo masi nelibisi setinkukhu tesintu sesingene etinkukhwini ke nakhona ngathi nakhona siyakhanza tinenge ebaleni anawasita nje lokuthi wena why etakho tibe ngalendlela letingiyo nalokuthi uthengisela abani ngabo malini. Okay, kwekuqala nje kuqala kwami kufuya inkukhu ngicabanga ukuthi bekula ingadina ngathi ngangichamuka eMbabane kuna-9 zawo labathe kusembadlane lapha kuthengiswa inkukhu nje hlala kunenkukhu emgwaqweni. yes bengenca nje ngemgwaqo ngathi ishiyati mawungumfati ufuna ube nenkukhu yeah kuze mawuvakashele isihlobo sakho usihlabele. Ngafike nje ngathenga inkukhu nje yaba yinye lensikati bemhlophe leyo nkukhu le ngathi nje cela inkukhu etimhlophe kwaba ngileyo nkukhu leyo. Ngathenga inkukhu yinye yaba mhlophe ngabuya nayo ngayibeka ngacela ligcudze lapha kamathenjwa uthi litolibathisa le nkukhu le. Wanginika babe mathenjwa le nkukhu yabuya yahlala la ekhaya leligcudze akuphelanga 2 weeks ngayibona inkukhu yami seyitalela. Hawu inkukhu yami seyatalela. Hayi mayitalela ke ngayiyekela ngabona sileli gcudze selinesidungu. Yeah. Kanzima ke motha make ndvuna umkaba bendvuna beka ngiphe inkukhu lensikati naye sathi masifika nje endzaweni nje wangithanza wangipha inkukhu lensikati ngalanza lenkukhu leya yabuya yatolibathisa leligcudzeleli ngoba leya seyiyafuka. Aw ngacala kanjalo kuba netinkukhu yathi mayiphuma lenkukhu lena lemhlophe yaphuma emanjwela khona bekathi 19 yashiya emacanza langu2. Kulo 19 wemanjwele ngavele ngawathatha ngaleso sikhathi ngihamba ngathenga i1 kg yestarter. Yeah. Ngawafaka ekhathi endishini. Yeah. Yabona endishiye kwashela ngafaka phakathi endishini ngathatha ingubo yami nje bese ngasayigcoki ngathi ngentela uthatha ufuthumala lamanjwele ngafaka lapha e-small room anti kuhlala kukhanya lapha busuku ngawakhanyisela ukuthi busuku nemina khona lokudla lamanjwele. Mangithatha lamanjwele lawa bekusele 2 umacanza lapha yabuyela lenkukhu yachobosela lo 2 emacanza labeka lapha gcina kuphuma 21 kwagcina kuphuma 21 wemanjwele ngawathatha nalawa la 2 ngabe ngawafaka lapha. uNkulunkulu amhla kufanga ngishonile aphila onke lawo manjwele akuphelanga isikhathi esingakanani yabuyela. Ngayibona italela naleya seyiyatalela futhi ayakhula lawo manjwele yabo. So lo wenda nje kanjalo mina solo nje kanjalo ngathi insinsi ngakhanze emanjwele bese kagijima le kubo 50 bani ngathi insingadile ngakhanze sekale kubo 70 ngakhanze sekale kubo 100 emanjwele ngathi mina ho kanzi kufuya kusimple kanje athi nje khula bekusedeke ngisho lokho athi angathi khula ngiyekelela ngaphandle. Yabo mangibona sinye lo hair sengeka sawadla ngiyekelela ngaphandle kanjalo. Nampela ngifuna kubuyela kuloko ukuthi ukuthatha phi nje lo ukuthi ufuna wamunce le nkukhu wakhulise wena
wanika starter khona lewa ubuso exposed khona in terms of training. Angifuni ke cambe mangakwathi sukela nje la kimi nje ngacabangela mina nje ukuthi asengiwende. Yeah. Ngani boramtutu bayakhula ngeke kukhule indlovu. Number. Yabo kwakhula ke vele njengoba ke. So ke Sikubona. tinkukhu la ekhaya ke danza kanjalo ke. Kwaba nalomnye umfana wakaDlamini ngale bekasebenza la ekhaya lo Satinkomo. Wangiphakela igcutse lelimhlophe. Leli Morris. Okay. Yabo. Which means kunenkukhu lensikahle emhlophe. Kunanali Morris. Yeah. Kwendekani lapho? Matihlangana. Yeah. Siyabona ke. Kwagcala ke tinkukhu letinze la ekhaya, kwagcala tinkukhu letinkulu, kwagcala tinkukhu letimhlophe, kwagcina sekubhicene. Kwagcina sekuphuma netimbangele bengingadadi ukuthi tiqhamukapi njengoba senginjalo. Letimbangele tatiphumela kule. Yes, tatiphumela. Oh, number. Tatiphumela timbangele. Lele kwangala nginaki bathi ngikelwane lafukwane. Hayi akungifuni ke lokho nguzamile ngayo yonke indlela, hayi nani ngiyangala. Ngiyangala. But leti noma kuhlatshwa mihla yonke tithengwa mihla yonke but tiyanza njengoba tanza. Tingakhi nyana? Hey lamantshwele lawa nje lawa ngiyacabanga ngathi 200 ngibani. But ajake lekubo 300. Lawa nje lawa. Tinenge. Konke nakwetimbangela ndakuncane nakuya. Konke lokho nje kuphuma la ePampers. Nanyalo letitalela ko tinenge futhi. Tinenge ngosi bese uti Tinenge ngoba manje diphiwa matiphiwa kudla nje. Hayi ungafike nawo nele ukuthi hayi cha ngiyenela ngenkukhu. But tiyathengwa. Tiyathengwa. Bengiya lapho ukuthi lokuthi tingaka nje ubese utithengisa kuphi? Hey angifuni ngecambe mangemakethe ke lenginayo ngikhona la ekhaya lo yolofikile. Nawe nje mawufikile wathi emadlame yasinqa ngithengisela inkukhu ngiyakuthengisela. But ngiyayifuna vele ngoba dinenge letinkukhu mangaba nayo nje like njengana balabaphekako labapheka udla kwesimo mangamthola nje ngabathengisela vele. Labo nje umuntu unelikhishi ufuna inkukhu esekhaya Uyabo na ke ngabathengisela mangabathola ngoba nje wena uthengisa kusukela kuMphapane kuya eTu. Wena lofuna kufuya wena lofuna kudla but ngiyathanza nabo labafuna kufuya. Yeah. Ngoba yatibole timbangele. Letimbangele ayitaleli nje ngaphansi kwa20 wamacandza. Tiyatalela kakhulu letimbangele. So uyathi mayitalele kanye kulokwesibili yabo netinkukhu lapho. No. Kunabongconywane banengene labongconywane yabo labongconywane. Abongconywane ke hayi abalishinje licandza. Ungconywane nathi inkukhu letite imisila. Nathi letite imisila. Letite tisila lapha. Adilishinje licandza vele nje tilikhobosela lonke. Nemba. So uyabona ukuthi ke ngodanza. Wena bese unakekela lamantshwele. Mina kwami ukuthi nginakekele lamantshwele. Tidlani. Okay ngiyadilimela sangalane. Ngihleke ngithenga ke lamantshwele ngiwathengela starter. Athi ke ngamaka phuma ke starteni ke ngiwayekela la ngaphandle nawo adlala esesangalane siyasicakada. For lamantshwele but lesetinzala tisidla nje sinjalo. Tifo ududikana nato kulendlela ekhulisa ngayo. Yathi ke ngisenenhlanhla ke nalapho ke. Cha. Ngisangaka ngidibane nesifo. Ngicabanga ukuthi ngilendlela lokhulisa ngayo. Lengikhulisa ngayo but ke angifuni cambe ngifuni nje ucabana bodokotela. Ngathi cabangela mine. Lamantshwele athi makaphuma. Kunemabhakede nje la ngekhazi. Ku10 liter ngaleso maningi lamantshwele. Ku10 liter ngifaka 2 emapanado. Ngifaka 2 emapanado ku10 liter. Panado. Yebo panado noma igrandpa. Okay. Ngifaka yona like hearts masanza kudalwa lamantshwele. Athi masekathi bo 2 weeks base ngifakela inhlaba. Okay. Athi ngathi inyanga base ngifaka kanti sekasuka khulile ngifake 4 wala mapanado. Okay. Like hearts ansendo keeper la ngaphandle. Sengiyekela ke kanjalo ke masetila ngapha okay ngathi cabangela mina ngicabangela lokuthi uma ungumuntu silwane siyafanana nemuntu nawe ungumuntu nje yaphathwa inhloko yaphathwa uyakubona ngathi ngathi na tole tinkukhu tingaphila so ngacabanga kanjalo ke
Lokunye ke nenhle ngikwenda-ke ngihle kanye futhi ngenyanga nakhona ngifake lezi zifo zonke. Kuzifo zonke wedwa inkukhu, hhayi webantu. Ngiyambona. Yes, ngifake izifo zonke, sipunu sinye ku-10 litre. Yini care noma yini? Akusikhe kubhalwe nje izifo zonke. Wedwa Kuthengiswa- inkukhu ukuthenga, mina nje ngikuthenga la kamashwama bayakugalela. Okay. Kung-R25 nje lokwe-money bag. Okay. So Hayi, kude sifo iphilile siyatibona lana kude ngisho yini nengicumbula nje. ngeke uvothi kunemangcumbula noma kuthiwa emakululu noma emakatha I mean lo umsekenya cha Yeah. angifuni kambe manga ngizangake-ke sengikubone No. ndiphilisa kanjalo ke leti nkukhu but uma setikhulile njengoba tikhulile awukusho ukuthi sowudaba ukuthi ifake liphanado nje wena ungayifaka noma kanye emva kwabo 2 months wendela ukuthi ungaphathwa inhloko ngoba phela nayo iyaphathwa inhloko. Okay. Livestock project yakho faka tinkomo, tinkukhu, timbuti awutendi, ingulube awutendi sibonile. Sekulima ama-veg. So uyalima ama-veg. Ketshanyalo nasifika sikawakhanza ngithi. Yes, kunembila namabhontshisi. Ulinywe imbila namabhontshisi. Ulungiselela ukuthi nakuphuma lo mbila. Ngibisela amabhontshisi bese ema-veg. ufaka ama-veg. Yes. Okay, Nkosi. Lana nasiye engatheni siyakhanza lokuthi libalele, angisho njalo. Like lana litulu labese liyabalela and tilimo takho titsinzekile. Mhlambe nawe songaphawula nje ukuthi kuhamba njani, bolime kangakanani, yini lo dibene nayo kulesikhathi lo bolime ngaso. Ngicabanga ukuthi angade uma ngilime ngesikhathi lesikabi yini noma ngilime ngesikhathi esinjani angadi ngoba lo mbila nje sawufaka December 15 lo mbila sawufaka December 15. Bengicabanga ukuthi hayi ngeke usishaye kangaka lokwelanga. Ngizama ukuthi sicothela litulu but ke litulu alisilo lethu la uNkulunkulu. Yeah. Njengoba nje ubona nje ehlanzeni komisile kakhulu ungafaka nje la idumetshise nje kuvuthe kuyophuma le uyabo so ish kusishayile kakhulu angifuni cambe manga yabona hayi lisishayile angeke ngisho ukuthi lingishayile lisishayile la ehlanzeni langa kakhulu lisishayile yabona ukuthi bengilimile nami ngitshela ukuthi yabona kuboma ke nami hayi Utawuvela. nami kutoshiwe ukuthi yabona make edlamini ulimile kakhe. Ungabalaza ukuba ulime how many hectares lo mbila? Okay, lapha kulombile besilime 2.5 Okay. hectare. Besilime 2.5. Ngalothi vele isikhathi esiningi silima kakhulu lama-veg. Okay. Besilime 2.5 sengilamabhontshisi ke cha Amabhontshisi emabhontshisi ke wona hayi sisatowalima ke amabhontshisi angifuni ngicambe manga. Satowalima nje kakhulu. Ngikufisa kwami ngifise kulima noma 25 hectare wemabhontshisi Lo nyaka. kulomnyaka nje. Ke bushito wathi unenhlanyelo la kubo 200 kg. Ayincane kakhulu leyo. Kulendzawo lengifuna kuyilima incane. Okay. Yes, incane ngisatawulima angifuni cambe manga. Kube nje kuswana ngisatawubuya nani bendawubona ukuthi hey yahloma ke akadlali lona. La mabhontshisi ungakanani lwati lokwalima mhlambe longasherishela umlimi baningi labafuna kuyolima amabhontshisi nje nyalo yini umuntu lofuna ayinake la ufuna kulima amabhontshisi. Okay, ngikhuluma iqiniso. Emabhontshisi ngiyacala kulima amabhontshisi. Ngiyacala nami ngisasitwa ngumlimisi idolo nje bekakhona komlimisi. Ngisasitwa ngumlimisi kakhulu ukuthi onyalo yenda nako nyalo yenda nako nyalo yenda nako. Okay. So ngisede lwati lolungaka emabhontshesini. Kanzi ke kuma-veg cha senginalo lwati. So Yes, but ngalana yeah. ngaloko ukuthi ke uma ungumlimi ngicabanga ukuthi khwale kungakuhlula. Yeah. Ngoba uyadla kusinyalo makungaka fune ngende nako makungaka fune ngende makunje fune ngende nako. Yabo. Naso ucalile lokuningi ukuthola endleleni. Ukuthola endleleni usahamba. Njengoba ngisho nje nemarket nje ngisede. Yala mabhontshisi but ndawalima. Ngisede le market ngisatoyifuna. Uthi ke okay mina ngiye ngithi kufune ucale ufune imarket ecala. Ngikhani ukutolima. Shothi nami kenyalo ke ngendeya ngathi bvom ngacala ngekulima but ngalothi ngisangalimi kahle hle ngizayoyifuna le market. Mangithola le market
ndobalimele njengoba bafuna. Ngoba uNkulunkulu ungibusisile indzawo cha. Indzawo ikhona. Ikhona nayo indzawo la ekhaya. Plazi-ke kuneliplazi la ngenhla kalanga babe gininza ungivumele ukuthi awumbanami mandla akho naliplazi. So uyabona ukuthi uNkulunkulu usuka kubusisile-ke kanjalo-ke. Inhlanhla vele. Hayi lesikwadiwe ukuthi imakethe yamabhontshisi ikhona. Angeke ustrugglishe nawo. Mhlawumbe kube kulesinye isilimo mhlawumbe singasho ukuthi kahle kuba saturated kepha nje ngekwati kwethu letinombolo tiphasi kakhulu tebantu labalima ibhontshisi 7. Kusho ukuthi nje noma ngabe uyawafaka la mandla lo wafakako. Ngeke uhlala ungayitholi le market angisho njalo. Sembo tawuhamba kahle. Asesikhulume ngendzaba yaka woman farmer. Le la number 1 khona kulomnyaka ndawo the current reigning champion ya woman farmer of the year. Kuthi ungena njani khona ngoba sendela lokuthi nalomunye umlimi khanze usuhleli naye akacabanga ukuthi nami ngingaqualify ukujoyina lapha wena ujoyine njani yini lo wayibona ngiyabonga kakhulu kulombuto wakho ka women farm kungena kwami bengicala kungena last year ngingeniswa ngumlimisi wami noNtobeko. Make fika la ekhaya sho sinaye ukukholeka kubona-ke ukuthi hayi ingcenye ngingaqualify ukuthi ngingene solo eta lapha ensimini atobuka sigcina wathi emake uyamadi in women farm wathi yini leyo wathi hayi inhlangano nje yabomake uyathi ngicabanga ukuthi ase uzame utokhona lokuthi nawe ukhuthateleke kulokunengi lokwento abomake. Angisho lokuthi utawuwina but lokuthi kunengi lotokuzuza mawuhlangene nalabanye bomake yabo. Ngathi ke mina usho kanje wathi ngathi okay kudingika ngisatocela kuba bedlamini oyike fike babedlamini vele ngiyibeke lenzaba inkosi yathi kunemvule bathi women farm kanje wathi babedlamini hayi ke awume kancane ke lapho maka awuqhubeke nekulima. Yabona lokho lesofuna ukungenela hayi akusasinga ngawe lokho kwebantu labakhulu bosomabhizinisi imbamba yabo wena ulide lokho kudinga bosomabhizinisi. Ngathi ke mina hayi cha ngiyabonga baba wabuya noNtobeko ngathi nayi babe walile sithe babe cha hey kufanele ngilungiselele kucala athi noNtobeko emadlamini nalifomo nguphathele njengoba ngisho anama ngisho ukuthi utawuwina basi lokuhlanganyela nje nalabanye bomake yabo ngalomnye umnyaka nawe utohamba uwini. Ngathi ke mina usho kanje wathi ngathi angathi asemphindze ngibuyele kumlomdzala ngibuyele kumlangeni yawo ngozi bengicela mlangeni wathi babedlamini njengoba ngikutshelile ukuthi lemvo le funa ilungiselele funa ujime cala nyalo nje hlala phansi uphole todilungiselela kulomnyaka otako ahamba umlomdzala abuye noNtobeko etensimini ngimtshela ngithi hey imvo yethu asikhohlwe ngayo babe walile uthi ngeke asiNtobeko asigange thine nawe naliform sigcwale selform bathambele noNtobeko neliform lakhe ngingamtsheli babe ukuthi ngendene ngoba phela ngiyathi umlomdzala hey walile nezizathu lesiphathekayo yabona ke ngothi ke ngalelinye ilanga nami sengikhohliwe ngive bangishayela icingo yes baka women farm siyeda ekhaya njani yimake baba angamtsheli Nkosi yami ndawuthini mina into enjani okay anginenzaba hayi ede babe make fika babe fika kuyiSunday ngimtshele asibabedlamini athi kuthini awukhohle ngalemvo leyo ngikutshele kahle nje mina nje ungangifaki nje ungangifaki nje kulemvo leyo ungacala nje ungifaki ngoba lemvo le yabo somabhizinisi hayi wena yebantu labakhulu. Ngithi-ke mina hayi asade ngozi bathi-ke ngoba nako sebathi bayeda ndova ngabo uma bafika athi awu sekutawubona wena ukuthi wenda njani.
ngitsike mne Nkosi. Oyivele-ke befike-ke mabefika lamajaji ekucala. Fike bahlale lapha. Bathi befika nje besehla nje emotweni. Bavula nje isivala. Emake sicela emabhuku akho. Bantu. Basasho ukuthi sawubona. Emake nje sicela emabhuku akho. Hayi ngilanze emabhuku hlanhla lehleke vele emabhuku ngiyawenda. Ngibuye nawo-ke cha ngibanike emabhuku. Bathi mabaqala kubona lamabhuku abangikhani-ke baqala kuhlambuluka. Yabo. Ngoba sebabone lamabhuku ami. Okay, ulima kuphi make ngibalayele ensimini sihambe siye ensimini bayobuka. Uphi umthoyi wakho hayi bahambe bayobuka umthoyi bawukhanze cha uclean umgodi wetibi ngibalayele libala awubalibona nje bangena nje. Kuthi hayi lihlobile. Bahambe. Oh ngicabanga ukuthi phela mina kuphelile. Yabo. Ngoba basho ngolutho. Bahamba. Ngalelinye ilanga bashaye futhi. Emake Dlamini unjani ngiyaphila. Wosi majaji thini. Nyalo nje sisuka la kaManzini sita lapho ekhaya. Hawu. Emajaji afikile. Cha make thina sitothatha ivideo nje kakho konke sicela inkomo nje dingavulelwa. Wo. Kazi nalaba bathi inkomo dingavulelwa. Ngitsike mina manje mina angisekho ekhaya. Sengingamanzini nami ngijake emse bathi jika makubuyele ekhaya sifuna wena baba. Cabanga yini njani? Hayi ngishayela umphathi wami athi hayi khululeka sisi ngihambe ngijike-ke ngibuye. Bafike-ke hayi nabo bajabula. Lele bakubona bajabula baya nasensimini bakhanze nje green paper lebe bangazakaze baze bambone green paper lo payphul. Yabo. Awu bathatha emavidiyo benda konke bahamba. Basho lufo nekuthi hayi ungenteka uwine noma ungenteka uluze cha abayiteki yonke leyo. Bayajaja nje. Bayajaja nje bayahamba bahloma liphalishi bayadla bayahamba. Yabo. Bathi bahambile ngalelinye ilanga kushayela omnye sisi. Njani emake ngiyaphila. Ngabe ngimake Dlamini Khoza ngithi mina yebo. Wo emake sicela ukuthi uvele eRiders eSidokodo ngilanga lengikuthi. Hawu bothi utilungiselele manje ngoba langa le competition. Hawu. Kanjani ngenyalo baba Dlamini angimtshelanga makufika emajaji ekucala angimtshelanga makufika esibili. Nyalo sekuthiwa kiwa eSidokodo. Ngeke phela ngiqale ngihambe nje ungakamtsheli. Ngosiyabo. Eish imbondo ethini naye. Ngisangane ngiphethe. Kude phela. Funeka inyalo ke ngisale ngibika. Yeah. Senkosi ngaganga ngenta naki. Hayi. Bona bashaya kungilesibili bathi kuyiwa ngalesine. Ngimshayele icingo. Asibabe Dlamini bonele. Imvo yakho ngakutshela. Into yakho leyo. Dibonele. Yabo. Angenelani mina dibonele. Ndihamba phela masekathi dedibonele kusho kona vele akafuni. Yabo. Hayi, phindze futhi ngimcele. Enkosi ngiyacela Nkosi. Cela umane ungiphekele tele. Yabo. Athi ndawubona. Ahlale phansi baba Dlamini. Kuthi ngalesithathu. Ntsambama ashayi athi ubhizi ngani ngithi hayi Nkosi ngibuya ensimini athi akasho ukuthi uyeda phela ngoba phela ngimcelisa ngicela ngiphekele tele. Hayi hlale phansi nami. Kuthi nje ntsambama nje la kubona natheleke baba Dlamini. Yeah. Ngiva imoto ngathi enhlanhla. Shothi ithambile ibhodlile yakaDlamini. Make fika ke hayi wangaba nje sola ngikhulumisa nje kabi yoza la kwabamnandi savuka ekseni sahamba. Kude lebekade ukuthi tawendekani nami nje bengingathi lutho nje yabo lothi lutho kude nje bengwadi. Kude lebengwadi. Hayi. Seva nje number babita number 1 2 3 4 5 6 hawu sona ngibidwa mina basithi trumpet yami iyavela lapha hawu 7 8 9 level hayibo wabidwa number 9 ngathi lacala livalo hayibo shothi vele ngiwinile kwafika tinyembeti asikodwa ngikhalelani hayi ngeke ngiwine mina ngicala necala
ngeke musi labo make la ngicale nabo la ngihleli nabo la bathi bona sebabuya kwesi4 lona uthi ubuya kwesi3 mina ngiyacala ngeke shothi kukhona imvido wendeka la hayi mina ukuthi ngingawina wevani eva babita mina number 1 mama yabona ngingawanga ngiyophinze ngiwe kwaba nekujabula kwaba nekhala kwaba nekuthandaza yabo konke lokwendeka ke so kwangijabulisa kakhulu ukuthi nami ngingimake ngicala nekucala but ngikhanze nami ngiphumelele lapho manje. Siyabonga siyakubongela Nkosi naloko nje ukuthi le journey nje ukuthi ufike lapha ngoba labanye vele bayathinga nalokukhuthadwa esinye isikhathi siyesenda umsebenzi but singadiboni lo msebenzi ukuthi ungakanani ubonwa ngilabanye. Sibonge nje nemlimisi wakho kule role la edlala nayo ukuthi akubone aphinze akukhuthade ukuthi ungenelele competition. So ungenile Nkosi I think so unga sharisha ne experience yakho so far I benefit wawina ukhuluma ngesibona ngaphandle mhlambe kukhona nalokunye lo wakwina ukusite kangakanani as a farmer nje as soma business. Kwaqala nje ngingimake lo ngumlimi njengoba ngishito ukuthi kulima akusho ukuthi kulima ummbila kuphela noma kulima ema veg kuphela ngishiso yini lokho nyalo nje ngilime ummbila langa lingishayile embileni yeah ngibonile but imali ngishayile embileni nasemabhonjisini ngeke lingishaye enkukhwini yeah imali ngishayile embileni nasemabhonjisini alikangishaye enkomeni which means uma ungumuntu ungimake noma uma ungibabe ungadijelile ukuthi mina uma ngilima angilime nalijekena kuphela ngoba uma lelijekele liphunyuka liwe umphinzi ucalele phansi ucabanga ukuthi ish nyalo lelijeke lifile sengidolithenga ngani kanzi uma lifile lelijeke uyakhona ukuthatha imali yana glass uyuphinza ulivuse lelijeke uyakubona so ngalawo magama ngiconze ukuthi uma sibalimi asifunze lokuthi singabuki imvo yinye but asikubuke lokwa nalokwa lokuthi nalokwa akungangisida nalokwa akungangisida ngoba uma uthethe imali yalelijeke nemali yale glass mawuyihlanganisa leyo mali utkhanza wakhe imvo lengconywana yeah uyakubona lokho nalokuthi uma uthethe imali yalelijeke le mali yalelijeke ungayifaki nemali yaleli glass lelijeke alibe nelibhuku lalo wathi ukuthi kulelijeke ngelanga yeah ngakhe malini ngendeni futhi ngaleyo mali ngikhipha imali lengaka ngathenga imithi lengaka ngathenga bomanyolo labangaka ngathenga imijovo yetinkomo lengaka kuloko iprofit lesele ngimalini uyibhale egcineni taxid basa ubuka eglassini kuthi lapha eglassini khona ngakhe malini ngathatha 5 rand ngathenga airtime ngoba nale airtime funa ibali icost nayo yakubona lokho lokugibela kwakho la uyesteki uyothenga le mithi ugibele ngemali funa ukubala lokuthi ngiyikhiphe la kule glass okay kusele malini ubhala phansi ebhukweni ngicela siloko ke kuyakusita kakhulu ungumlimi kugcina emabhuku akho lokho ke ngikukhanza mina kungisita kakhulu ngoba sengiyadlo ukuthi ngeke nje manje ngithathe nje 5 rand wami nje manje ngithenge nje liphokethe le manje ngimane la nto hayi ngicabanga kanengi vele ngicabanga kanengi ngiyabona siwangena ngesiphosiso leka woman farmer but now ubuka wena ngiloko kakhulu lokwakwenda uthi wini lokuthi wakhanza amabhuku akho organized yini nje ucabanga siyakwenda ukuthi ube number 1 Eish ngicabanga ukuthi lokwangenda lokuthi ngibe number 1 kakhulu ngilokuthi ngikhone egcina kahle emabhuku ami nalokuthi ngikhone lokulima ngingalimi imvo yinye yeah ngilime itimvo letinengi ngoba uthi make phaiva makakufundzisa noma babe phaiva makasifundzisa athi akufunakala wena imvo yinye ungumlimi uyabona so ngafike nami ngaphinze ngathola lokungeyitulu kwaloku lebe ngikwadlo ukuthi ngoba mina ngifundziswanga ngumuntu ngitibonela nje mina ngicabangela mina thinyela sengende nako nyala sengende nako yabo ngathi mangifika ka women farm akhanza ke sengiyalithola lolwati uthi vele akufunakala ngifuye na inkukhu yodwa yeah iyakubona
So ngicabanga lokho kwangenda ukuthi ngiwine kwaba ngiloko ngoba labanengi labe sinabo khansi lomunye ulima umbila wodvana. Uyakubona? Lomunye ulima likhabishi lodvana. Uyakubona? Lomunye unetinkomo telubisi todvana. Ngoba labe tinkomo telubisi bengasimile ngedwa. Yes. Uyakubona lokho. And ubaba thenayo le nkomo uyayibona ukuthi yebo yona inkomo yelubisi but ayijabulisi ngoba nginale believe ukuthi yabona ngendlela engithanda ngayo baba eDlamini. Nalesilwane lesi angisithanze njengoba uyakubona lokho. Yeah. Angitshela ukuthi baba eDlamini mangekho la indvodza yami lenye nginayo inkukhu nayo. Fune nginakekele le nkukhu le. Sizaphu yini? Kusasithi ongipha imali. Lento khona kuphila ngayo nginake abantu babami ngayo. Uyakubona lo. So ngicabanga ukuthi kwangiseta kakhulu lokho ngize ngikhone ukuphumelela ka Women Farm. So bengisi ngifuna uhamba sifikile ukuthi ubenefite ini up to now beyond le ma prize. Mhlawumbe ungacala lapho ukuthi ngawina naku njenga number 1. Ukunemali ekhaya. Inayo kusite kanjani. Bese ke so ngakhuluma ke na emva kwaloko ngumeke nama trainings nama trips naba nawo akusite kanjani. Ngicabanga ukuthi kuwina kwami ka Women Farm vele ngisitakele kakhulu. Futhi ngisasitakala namanje. Nyalo nje ngihamba ngezami. Kuba ngizange ngaya ka Women Farm abengeke ngenze ngathi. Uyabo? Yeah. Kunengi ema training asengiwangenele, ema workshop la sengiwangenele. Kube angiwina ngaka Women Farm. Ngabe hawu angati lutho. Uyakubona lokho. Nangekufunza nje. Kunengikufunza ukuthi inyalo uma ungisomabhizinisi mbambamba. Uyini? Kufune wenteni? Yeah. Kube angiwinanga ka Women Farm. Ngabe angizange. Kwangisita lamhla nginesigulumba nasiya. Nanga emasimini wabonile. Ngilemile, ngiso. Uyakubona lokho. Kude sigulumba le ngisicashile. Ngivele ngifake diesel wami, ngithele amanzi ami eceleni, ngifake oil wami. Yeah. Gqoke libhuluko lami. Zisha. Ngene esigulumbeni ngisinge kubona ukuthi hayi ngitsiniwe umfana nanya usathi njengoba adadi angene esigulumbeni alime sikhiphe kulima sibise dance sibulale magats siyaceda sifaka plantel konke senta konke lesigulumba le onke nje makhuba konke kuphelele kulapha. Okay. Kuphelele nje konke plantela konke kuphelele nje kwasi. Wow. Okay. Konke nje kuphelele sine nemandi ngiyawadvonsa emfuleni banginika nemapipe nenjini yakhona banginika nyalo nje lokusomiso uyawafaka engine yakho lapha idvonsa emandi uyonisela nembala. So ngicabanga ukuthi kungisithile kakhulu lokho futhi ngisato engine wayiwina no le engine banginika kanye nalesikhulumba. Okay. Okay. Shothi uyifaka uyabola ngembili kulesikhulumba ingena la ngembili uyifaka la ngembili kulesikhulumba idonsa ngiyayibona le njini le pump yes but ihambelana nalesikhulumba ihambelana nalesikhulumba. So ngicabanga ukuthi kahle kakhulu uma ufuna ukudvonsa incane ufuna kulanza umbila wakho uyayihaka incola yakho uhamba ulanza umbila wakho ensimini ubuyubeka ekhaya incane ufuna ukukhutula kunemabhasi la eceleni nje kunemabhande akhona faka umbila wakho uyadluta umbila wakho uyakubona lokho lokuthi ngisitakele kakhulu mathange naliya nje lapha liya ensimini nje ngiyolifaka ensimini nalelele lapha ngilibona nake liya ensimini nje lelo thange lelo yonisela ngalo khona. Yes nalama pipe ngiwasebenzisa khona. Okay. So konke lokho Dimpo lebengide etona nyalo setangifukula ngiko yabo imvole ngishoda ngayo yabo mangathola yona hayi ngaba ngumlimi impama yabo mangathola furnace ukuthi nje imbudi nje ingangeni ngoba nyalo ebusika vele sihlupha kakhulu sihlupha yabo mangafana nje furnace yabona nambodi nalabe maveje ngabalimela ngendlela lebafuna ngakhona. Yeah, kulama vegetable wenda green pepper nani. Bengenda green pepper, anyani, cishe nje onke ama vege, bo spinach, bo beetroot, konke nje onke ama vege. Okay. But bese bengidilivela nambodi. Sitawubuya sitokuhlola ebusika nasolima mbamba. Ebusika ke nanyana satawulima mbamba. Mangathi mina asawubuye nje makuphela February. Kube yabo nje makuphela February le kubomhla ka 10 basuya ngishayela. Basenze awuyofika ungazi uma ngingaba nje selongishayela
Ya vele Uconze nje simini. Phela ngiyabona ukuthi utaba igalelo utaba likhulu lo nyaka. Nawe utofa ukuthi ibonele. Namathanga kunegulumba vele Uyabona kuyasho ukuthi ke. utawusetshela. Nawe nje utofa ukuthi ibonele. Ngicabanga ukuthi kusukela nje Friday kunebafana nje la ngibacelile labang11. Ngifuna abantu ongivulela nje kuvulwe nje impela. Kuvulwe kubase kugojwa letiphundi. Kuyagconywa. Ukwakhuluma ukuthi ufuna ukwakha more space lotasakha la. Ufuna sakha sigcine sesinga how many hectares? Okay, ngalana nje lento ofaka khona amabhontshisi ngifuna ukuthi at least kuthi 4 hectares. Okay. For amabhontshisi nje othwala. All right. Yes, ngifuna nje lo 4 hectares la ekhaya kube amabhontshisi othwala ngalothi lingale inzawo lenengisendela emathole kuthi kudle khona emathole kanti nasebusika leti inkomo siyesifake khona. Ngoba nato ufuna sicabangele. Oh yes ngoba agcine sesilime yonke indzawo sokuthi letidla. Uyabona ke yazi nato ufuna etidleke. So kanjani nasibuke Nkosi kuwe njengemlimi. Ngiyabona le expansion lokhuluma ngayo phezulu wakhuluma nokuthi ufuna more than 20 hectares wamabhontshisi lo nyaka. Kepha nje nawubuka nje ifuture yakho. Yini lo sawufise kuyenda la kulimeni? Yabona ke ngikutshelele liqiniso. So uvele sowinile kepha nje winile kuwina futhi ufuna into nje sekusetela ngikwendile. Yeah. Yabona mafuna kwenda imvu noma ngabe kukhona lokwendile ufuna ukuthi kusetela ngikwendile. Yeah. Kuze utawukhona kuchubeka uye embili. Ngifise yabona imani la kaNgwane side emabhunu. Kube sinelimabhunu bento siyathi ngifise kufanana nalibhunu naliya. Taba ngole libhunu. Ngifise kufanana nalibhunu naliya noma ke ngilendlule lelibhunu naliya ngendlela nje ngifisele ukuthi ngisho emsebenzini ngigcine sengiresignile senginake. Yes. Le business. Asikayithinzi leyo emsebenzini kuvile nje Nkosi ukuthi usebenza eMbabane ka geology. Siyabonga nalo ukuthi uthole nesikhathi kepha sokuphusha le passion yakho yaka family lesiyibonako. La ekhaya etinkomeni nasekulimeni. Sikufisela futhi nenhlanhla Nkosi ukuthi uqhubeke ufundise nalabanye ngoba lesigaba lo sokiso sovele sowufundisa labanye ukuthi bayithathe le ndlela yokuphila le. Yekulima. Singakagoqodi Nkosi mhlambe nawe sesingakupha ithuba nje ukuthi ubeke amagama okugcina kulabanye bomake labacabanga ngonyalo ukuthi hey kuyaphileka noma kuphileke ekulimeni. Yeah. Nala kubo woman farmer ngabe kuyaphileka noma kuphileka ngiyeva ukuthi wena ungena ngesiphosiso kepha nje ungathini kulabanye bomake sesigoqoda Nkosi. Okay, cha ngiyabonga kakhulu. Lengingakusho kubomake nami ngingumake. Angisho kubomake kuphela nakuyouth. Yathi la kuyouth yethu iyouth learning ifunzile inema degree but ihleli emakhaya. Ugcina ubakhanza sebahleli la imbe kwetitolo. Ukhanze ukuthi bahlela imbe kwetitolo nje imhlaba ukhona lebangawusebenzisa. Lengakusho ukuthi kubantu abami iyouth yami nakubomake. Ukhanza ukuthi ungumake uthi hayi mina ngingumfelokati mina anginabani la ngakhona ukuthi cha. Uyathi ukuthi umhlaba lomncane lonawo la emva kwendlu yakho 10 rand ngelanga ungaphuma naye la emva kwendlu yakho ngaphuma naye. Ungathi khanza se ungumuntu lomkhulu ngemhlabathi lomncane ungagcina se uboleka umhlabathi wamakhelwane ngemvo lencane ungumake. Lokumcoka ungumake ukuthi utitshele empilweni ukuthi mina manje ngingumake. Mangingumake nje angisenandvodza ngindvodza mina. Sendo khuluma ngabomake laba befelokati kuthiwa bafelokati nami ngake ngaba nguye kungako ngacala lendlela nami ngiyabati ibhlungu bekuba ngumfelokati ngiyabati ibhlungu begcilate ngumndeni lo muntu lwetangayi la ekhaya ngasekho ngibati kahle ngiyabati ibhlungu bekuthi bomkhula wakho bafike bathathe konke kwakho lonako konke lonako ngekuthi bona babo bani wena kasekho ngiyabati lobo bhlungu ngiyabati ibhlungu bekuyolala ethuneni lemvodza yakho busuku bonke kuse hluthu
but kude impemvulo lengayithola. Impemvulo lengayithola ukuthi ngicabanga ukuthi nyalo lelo bekangisida kasekho. Kodwa yile engangisida. Kuta kwami la kaShoba ngeda ngimnyama khwishi ngizilile mangidokhonda la. Bengizilile. Angidanga ukuthi bekumnanzi yini cha. Ngeda kubhlungu. But ngaNkulunkulu naku la ngikhona khona lamuhla. Sathi sitholana nje nababedlamini la satholana khona emajukujukwini naye wadlamini wangibutha wangenda umumvu njengoba ngingumumvu lamuhla. But nami bese kusile sengijelile ukuthi angiyekele ukuthi mina ngingumfelokati akube khona lengikwendako. So bomake akube khona lesikwendako lokho lokuncane udodi khanza ungimake lomkhulu. Inkukhu yinye lonayo ingakutalela tinkukhu leting50. Lo 50 wetinkukhu angakutalela 100 wetinkukhu. Ngenkukhu yinye. Inkukhu kude inkukhu lengaphansi kwa100 rand. So ungamthatha 100 rand uhleli phansi. Kude. Spinach sicala ku10 rand. Yes. Utomthatha 10 rand matopho gold natandla mina ngumfelokati. Asiphumeni ukuthi sibafelokati. Nawo umhlaba. Makhelwane makanawo umhlaba. Hamba ucele umhlaba. Uma ude leyo nhlanyelo nami nje ngiyakhulula ungeta kimi emedlamini ngicomana ungiphi inkomishi enhlanyelo ndakunika. Yabo. Lokho lokuncane lekunaka ndakunika. Ngiyabati ibhlungu bekuba ngimake. Lo yedvane. Ngiyabati lobo bhlungu lobo. So lengakusho kubomake nakuyouth phezulu kwemkhono asilimeni. Nabo babe chief abasiphe lo mhlabathi wekulima. Silime. Yabo. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi lokho kungasita kakhulu sibomake neyouth. Hawu, futhi nasingabamba lokho singayakhashana. Nkosi yami. Siyabonga Nkosi lamavi la khuthatako lenzaba lo soyicoca nje sichamuke egcineni kepha nje siyabonga lokuthi ubengimake lobamba elikhaya uwedwa waphumelela. Sentivele babukeli baSlimeni Maswati make Dlamini waqala ngenkukhu yinye. Nyalo Woman Farmer of the Year wa 2025, the current reigning Woman Farmer of the Year. Uqale khona wagcina safike as the leading woman farmer in the country. Nawe ungaqala silandzeleni kemalangeni naselihleleni lelandzelako ndafunda lokuningi solo sinifakela abalimi laba amahlahlandlela. Siyabonga.